Kubor nagaslem jong unongsan hima. Seisian pat kuat banten pau hakmat jom bilang pau ya ke kawan yang siap penyo na ke government isokumen akhir ka janmit government ba ka sarkar kalau hak yang ke gawai ke city hak apa kira reconstitute ya ke committee hawai bat ke jinglong lang ya ki political parties baru banyak keren halor the implementation of the reservation rooster system bat kabasur telah kalam bakila kenthop lang ya ke reservation policy Gomba na kalian the voice of the people party bat kalian the president Ramba the voice of the people party ila penbau nado kasih kebalingkong ilong lemda kikren ya reservation policy nagayan the voice of the people party ngengam ya dan tenta hakata ka committee lani ka nungno ka ba ka sarkar ka khot ban ya kren na so bali report kalong ka tinjot na kamta jongi upai ba jong ka pri unyo trek hari ka or ka ba bat kali ila penpol ya kan city ada bagi lakot lasai kasi live way trek ada por architect bagandan kejing keren hapo main conference hall jo main secretariat hari ada meeting jam committee jo political parties baru nai ngaswa penempang kemat jo ki pada hari por pemerintah isu pen awat maka sarkar kalau pian banyak keren halo reservation policy. Dari buat terdekat akhmat joki kam ini bersama kulit lawan hari for hari kerjakan. Pada kalian itu voice of the people party. Pada kalian itu presiden Ramba joki. Ini saya ingin meeting. Amat diapian banyak keren ya kamat kawangi kuat makin ya keren. Henry kini kajing yaki kajui kini kahangga strike pakai meeting kan betul. Kan betul. Bat lada, kata kacanya keren. Kampoi pembagi kuat berkata kalong ban review ya reservation policy kini ketinggi kami kandang yai betul.